Umndeni uthi wethuka uma uzwa ukuthi uMihlali ungomunye wabashona ezikhukhuleni kanti uma ungazi ukuthi uthathe ini uhlanganise nani ngaphambi kokuba uhulumeni ungenelele. Eyona nto ibuhlungu kakhulu ibe kukuba sihlala ithuba elide singazazi basinomntwana ochaphazelekileyo njengoba befunda phaya eMthatha. Sakufumana ke ngexesha isive ngalo siye sahlupheka gqithi sangazi uba masiqale sibambe phi. Kodwa ke sinxulumene ke norhulumente siye sabulela ngoba uburhulumente buzame kakhulu ukuba abantwana bethu bafumaneke de kwafumaneka nawethu uMihlali eMakeleni. Othisha kanye nozakwabo esikoleni babuchaze njengosomahlaya kanti bathi bazomkhumbula kakhulu uMihlali. uMihlali bingumuntu eklasini ebesoloko enwabisa kwaye bethanda ukuhleka nabanye abantwana. uMihlali uqala xa ndisithi Mihlali ndithi Mihlali athi ye ndithi uyenzile homework athi Mihlali yo kuse-L for uba ndiyenze homework. Ebethandeka kakhulu njengoba sithi ugxa wakhe ebesithi ayigoogle material. uMihlali xa ubuza into yoba kungxolelani kule nto ngubani ungxolayo apha uyayazi uba uzobetha. Bebakhomba bonke ngoba indlela beloyika ngalo uswazi bengafuni nokubetha. Uthisha omkhulu wesikole uthi ukulahlekelwa abafundi abayi10 ngalolu hlobo kushiye wonke umuntu esikoleni eshaqekile. Bekunyanzelekile vekeleyo yonke la mingcwabo befuneka unazo iitishara enye 15 iye ngapha enye iye ngapha enye iye ngapha. So sikulomeka injalo kangama ndiyafuna abazali nibathandazise abatishara. Omunye umfundi kulaba abayi10 kulindeleke ukuba afihlwe ngesonto elizayo. Bangaphezulu kwe100 abashona kulezi khukhula zangenyanga edlule.